Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi imitima irabarya. Uyu mwana w'umukobwa muri kureba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda yafashwe ku ngufu n'abagabo batatu, ubwo uyu mwana w'umukobwa yahise ahaburira ubuzima. Ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi aba bagabo bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa akahita yitaba Imana, ndetse aba bandi bavuga yuko batigeze bamusambanya, ahubwo Nzabandora Vedasta niwe wamusambanyije bitewe n'ibinini bya Viagra yari yanyoye birangira uyu mukobwa bamuhejeje umwuka. Dore yuko bano basobanura yuko bari bari kumwe na Nzabandora Vedasta, ariko bo bakavuga yuko batigeze bakorana imibonano mpuzabitsina n'uno mwana w'umukobwa. Ubugenzacyaha RIB bwabataye muri yombi bombi, Nzabandora Vedasta, Kalisa na Venusti ndetse na Mukayisenga, ubwo bose batawe muri yombi mu matakirangoyi bagashinza Nzabandora Vedasta yuko ariwe wasambanyije uyu mwana w'umukobwa paka haburiye ubuzima bitewe n'ibinini yari yanyoye bya Viagra. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Abaturage bahaye itangazamakuru amakuru bavuze yuko aba bagabo uko ari batatu basanzwe bakora urugomo, ndetse abaturage bagaragaza yuko banategera abantu mu nzira bakabambura bakabakubita bakabakomeretsa, ndetse bamwe bakabafata ku ngufu. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko cyangwa basabiye igihano cya burundu uyu Nzabandora Vedasta ndetse n'aba bagabo batatu basanzwe bakorana mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Dore yuko bavuga yuko cyangwa abaturage basobanura yuko bano bagabo hari haciyemo amezi atatu bafunguwe, dore yuko bafunze bazira kwiba inka barangiza bakayitemagura ubundi bakayica, ubundi barangiza bagatwara ibipande byayo. Nicyo bari bafunze bazira, kugeza izi saha bongeye gukora icyaha cy'indengakamere cyangwa icyaha kidahesheje agaciro Imana cyangwa icyaha cy'indengakamere yizewe. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ubwo amakuru yacu reka tuyakomereze kuno mwana w'umukobwa wasambanyijwe akahita haburira ubuzima. Byabereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge n'uwa Kitabi, akagari na Kamujuga, umudugudu n'uwa Nyakanyeri. Abagabo bamusambanyije nabibabwiye, cyane cyane Nzabandora Vedasta niwe bose bari gutunga agatoki ngo yari yanyoye ibinini bya Viagra. Ibinini bya Viagra ni ibinini byongera akanyabugabo cyangwa ni ibinini bituma utarangiza vuba mu rurimi rw'Ikinyarwanda, aho bavuze yuko yamaze amasaha atanu akiri kurongora uyu mwana w'umukobwa akava amaraso, abandi bakirukanka, Nzabandora agasigara amusambanya kugeza uyu mwana ahaburiye ubuzima. Ibi ngibi byarijije abaturage, abanyarwanda, abanyarwandakazi, abandi bifata ku munwa. Ariko ubugenzacyaha RIB bwabataye muri yombi na babandi birukase bose batabwa muri yombi, dore yuko bose bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa, ndetse umwana w'umukobwa akahaburira ubuzima. Mwibuke yuko itegeko rihana abakoze ibyaha byo gusambanya umwana w'umukobwa utujuje imyaka y'ubukure ni igifungo cy'imyaka 35. Iyo usambanyije umwana utujuje imyaka y'ubukure akahaburira ubuzima cyangwa agahura n'izindi ngaruka zitandukanye, ukatirwa igifungo cya burundu. Rero baturage cyangwa abanyarwanda, abanyarwandakazi, mu nkurikiranye k'uyu muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nongeye kubifuriza amahirwe n'imigisha, amahoro y'Imana abane namwe. Kandi ikindi nge muri kubana mwana makuru nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, nkaba narimerereye mu karere ka Nyamagabe ahabereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane.